laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseera amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibbe wa alaykum assalam tedduɓe wonɓe heɗitaden ko laawol kisal ɓaawa yettude Allah subhanahu wa ta'ala on Allahjo taguɗo en o taggiri en o waɗi en ɓiɓɓe adama o arsike wonugol julɓe ɓaawa ɗum duwande nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaaɗo sabu yurmede ron te tagore ɓe yettini ko ɓe nelaa kon fof hay hunde ala ko ɓe acci no andirɗon noon no wowiri noon e ñalaaɗe ɗen fof e sayiji ɗin fof e o juma ɗoɗen harayde wondi e karmakoɓe meɗen tedduɓe ko radio meɗen laawol kisal e jumaje ɗen fof si o saayi ɗo hewti ɓeyttana en fiitina meɗen kan haray hannde kadi hiɗe wondi ɗo e karmakoɓe meɗen tedduɓe woni oustaz Souleymane ɓen fof annduɗen oustaz Souleymane Koloma ɓe tawata haray ɓe acci batteji buy e batteji moƴƴi haray ɗen anndi ko karmakoɓe meɗen duɗoran ɓen e jamia islamiya woni ko hewti ko meɗen adi ɗum ɗon hari ɗen anndi wakkilare maɓɓe nden hakkunde jannugol e waɗugol da'awa haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hollan ɗon reenuɓe o reenida ɓe karmakoɓe heddi ɓen fof haray hannde kadi inchallah ɓe suɓani en ɗo mawdu mo tawata haray enen suka ɓen fof ɗen haani ɓattagol ɗo e ko radio meɗen jentoɗen tawaten heɓay nafooreji ɗuuɗuɗi haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah holan ɗon ɓeydu yurmede makko nden e teddungal makko ngal e meɗen en fof enen e ɓeygureji meɗen ɗin haray ɗe watta micro on e sooke maɓɓe inchallah e wiya oustaz haray ko faddal haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد. مستمعي الأفاضل حضور الكرام أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله جل أولاه أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. وكما لا يخفى عليكم في هذه الليلة المباركة في هذه الساعة فأنا معكم إن شاء الله في إذاعة لاوول كسل مع موضوع مهم جدا وهو دور الشباب في الإسلام. نظرا لأهمية هذا الموضوع لأن الشباب هم الرجال غدا كما بين العلماء هم المستقبل الخير إن شاء الله لهذه الأمة. haray musidɓe tedduɓe ɓaawo ardingol ɗi konnguɗi ɗi nanɗon ɗo jongi yettugol Allah tabaraka wa ta'ala oɗo neminɗo en kala ko nemina haray kanko subhanahu wa ta'ala mo hamdidi e yettede nden waɗi almun'imu yastahiqu lilhamdi washukri hikkinden ɗon ɓirritagol wonde reweteɗo seedito reweteɗo wala e gonga si wona kanko subhanahu wa ta'ala waɗi noon alkhaliqu aidan yastahiqu bil ibada kama anna almun'ima yastahiqu lilhamdi washukri wa kadhalika alkhaliqu yastahiqu bil ibada. haray no andiɗen noon si nemin ɗon jojjidi e yettede jerne weltane ko noon taguɗo on kadi jojjidiri hamdidiri e honɗum e rewede. haray wiɗen e oɗo kikiɗe e oɗo radio wiɗen laawol kisal en toro Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah waɗumo tawa hara ko dariqa da'wa e diniya bi idhnillahi subhanahu ala manhaji salafina salihi min as-sahaba wat-tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa man ba'dahum ila yawmiddin. haray musidɓe tedduɓe wiɗen nde wonde mawdu himmuɗo mawdu tawɗo haray no inawigol no hertani yahussu ba'dan duna ba'din. haray oɗo mawdu ko wiyete kon dawru shabab rol sukaɓe ɓen golle sukaɓe ɓen ka islam lowre nde sukaɓen haani remude ka islam haray on e nette ko ɗum wonɗen e egguɗe e konnguɗi karamokoɓe haray ka ko
ko ɗeri meɗen ɗi fontuɗen ɗo hiɗen janga ɗiɗo ɗeri ko konguɗi yimɓe tato tan woni haalude ga ko Allahu wa rasuluhu wal ulama'u ko Allah e nelaɗon ko qala Allahu e qala rasulu wa qala al ulama ko hina ɗum alaga ko ɗum waɗi aray fuɗɗoren konngol karamokojo meɗen tedduɗo andaɗo rahmatullahi alayh قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشباب في أي أمة من الأمم هم العمود الفقري الذي يشكل عنصر الحركية أو الحركة والحيوية إذ لديهم الطاقة المنتجة والعطاء المتجدد ولم تنهد أمة قط من الأمم غالبا ولم تنهد أمة من الأمم غالبا إلا على أكتاف شبابها الواعي وحماسته المتجددة. هراي شيخ ابن باز هراي باو يعني تنوي انفيراي يعني السلام عليكم ورحمة الله والصلاة على النبي haray wiide honne ndette ɗum ɗo ko arabu yoni en ko yettugol Allah tabaraka wa taala yani kirrito ko kanko to rewete juula e nelaɗon sallallahu alaihi wa sallam hiron yurande islam waɗi ɗo na muhadara waɗi noon ko none waɓuton ko eɓɓaɗo kadi ko lengeli haray honne ndette ko jawdi woni e sumude amma si koye muhadara jooɗi ɗe wawi firde ɗum kadi ade sutten kadi angal firanede inna alhamdulillah waɗi noon sa yeywano Saudi hutubaji ɗin muhadaraji ɗin fatwaji ceernoɓe ɓen darsuji ɗin hay fos ko tawata toon ɓe firay ala saɗa nana arabu fabiya waña sa nanata jooɗoɗa heɓa baraji heɓata nafoore ƴettade loke ma on e paɗe maɗe hootaka hôtel ma beloyoɗa haray ko ɗum waɗi ɗen wasodira wakkilagol janngugol ngol cheikhu ibnu bas rahmatullahi alayhi ɓe maaki wondema sukaaɓe ɓen e kala mofte immande moftammaji feƴƴunooɗi ɗin humul amudul fakri ko kamɓe wiyete ƴiyal mboocal ɓaawongal cheikh on rahmatullahi alayh ɓe waɗi umma islamiya on ɓanndu neɗɗo ɓe waɗi sukaaɓe ɓen mboocal ɓaawongal on anndi ngal ɗon si heeli sa landike docteur ɓe ɓen junngo on tuma waawata gollude daande waawata gollude koyngal waawata gollude beccal wawata joni si ƴi'al mboocal ɓaawongal mbooca ƴi'al hoccadungal e ɓaawongol si ngal ka tumbo ɓaawo si ngal heeɗi hay hunde e ɓanndu neɗɗo on ko waawi gollude jooni noon awa wo si tawi umma islamiya on o waɗi ɗum ɓanndu jooni si sukaaɓe ɓen woni puyɓe sukaaɓe ɓen woni yima ama en woni yeddooɓe Allah no wayi si ngal ɗon heeɗi haray hay ɓanndu ndun gollata hay fus par ce que sa yi sukaaɓe puyɓe ayo e mawɓe yurmuɓe waɗi noon ko ɓen wontoyta mawɓe ko ɓen wonoyta imamuɓe ko ɓen wonoyta fewjooɓe ko ɓen wonoyta lamɓe ko ɓen wonoyta julaaɓe mawɓe ko ɓen wonoyta karamokooɓe ko ɗum waɗi suka duwaaka fijirde keccu mum ngun ɓe holli wondema tuma nde wonno sukaaɓen amari doole yani honne nette heyɗitooje toujours dani ɓe mari doole yani toujours heyɗitooje hiɓe mari dokkal kadi heyɗitowal toujours mofte hay goote immataako hawto nahadu no serti e qaama ɗa wawi immorde doy nahadu noon ko hawtagol mofte o mofte hawtata ko immodaro ko ɓuri ɗuɗude kon si wonaa ko e hoore balaaje honɗum sukaaɓe ɓen woni ko ɓe yongiti ala aktafi shababiha jooni noon haray ɓeeɗo sukaaɓe no haani karamokooɓe ɓen wo neeniraaɓe ɓen e baabiraaɓe ɓen e karamokooɓe ɓen e jannooɓe ɓen e wa noddooɓe ɓen e lamɓe ɓen fof hawtita toppitoo ɓeeɗo sukaaɓe hara ɓe puyɗaadi hara ɓe wonaadi taalibaaɓe cheytaane hara ɓe wonaadi fijooɓe yima ama yara beere fiima duroogo waɗa zina heɗoo musique yedda Allah fukka waɓutu ñaama suumaye waɗa boniiji heewɗi ha Allah tikkana ɓe wala kadi adima adawul islami hadi l haqiqa ayɓe islam ɓen anndi oɗo haqiqa fasaw ɓe yahi ila waɗi il araɓiili wallingol ko wiyete kon sakkanɗe ka laawol sukaaɓe ɓen fi tariqin ka laawol sukaaɓe ɓen
wandi otowal yiɗa hayre yiɗa leggal yiɗa ngayka yiɗa tulde oto yiɗa masalan si hawri a jasi joolol a sakkike otowal ngal sa wallini huntere leggal a sakkike otowal ngal sa wallini hayre a sakkike otowal ngal ko wano noon kadi sa waɗi tulde a ƴettiɗo masalan leydi ma simon a waɗi ha towi woni tulde ɗon kadi haray a sakkike otowal ngal joni noon ma si ɓe sakkaki sukaɓe aw taghyiru tijahihim ma wayluɓol ko ɗum sansa hon ɗum fewtitande maɓɓe nden imma bi faslihin an dini imma sendidira ɓe ga e dina maɓɓe kam few aw ijadi yani huwatin sahiqatin baynahum wa bayna ulil ilm ma waɗugol honnete ko wiyete kon honnete ngaygu ɓalew kir ma yewre hakkunde maɓɓe kamɓe joomiraɓe gan andi joni sa yawike goɗɗo ma ɗum añimo gonga iwruɗo e makko nga jaɓatamo ko noon kadi e joomiraɓe kadi warra ayi sa ɓe jogiiɓe feere hawrondirde e sawaba feere hawrondirde e ko ɗaɓɓa kon fi ummatin ka moftamo joni kala jogiiɗo feere moƴƴere ɓe añamo kala karamokojo jogiiɗo gandal ɓe añamo aw bi irsaqil alqabil munaffirati minhum ma ɓe baka ko wiyete kon inɗe raɗotoɗe yimɓe ɓen fof mo inɗe bonnoɓe si goɗɗo wiyama ɓeeɗo ko waroɓe ɓeeɗo ko sunnoɓe cuuɗi ɓeeɗo ko barminoɓe ɓeeɗo ko waɗoɓe ɗum andi haray inde bonde bakama e maɗa aw bi wasfihim bi sifatin aw nautin gayre sahiha ma sifora ɓe sifaji ɗi tata sella wa taswihi sum'ati man anara allahu basairahum fi mujtama'atihim وتسويه سمعة من أنار الله بصائرهم في مجتمعاتهم أو بتعليب غيرهم عليهم جادم كاننقل تسويه بشوها كاننقل ننند بمبن نرئنا جلبنا جتما بدن يعني جنوب بواجو بن كاننا إنت بمبن holla ɓen ko ɓe criminel ɓe ko ɓe ni e ni ko nani no tawi fa ɗum ɗo haray joni no musidɓe tedduɓe sa ndaroy ɗum ɗo e fatawa cheikh ibnu bas mo andi ɗum o mari fatawa mo jalladu noogay ɗaɓɓitoyaka mo jalladu ɗimmo ɗaɓɓita sengo ɗerol salasu miya hamsa wa sittina sengo ɗerol 365 فتوى شيخ بن باز رحمة الله عليه لما سبق بيانه ونندهون أتتي بانغاندو يمون كان على الشباب المسلمات كيدو سكاب الجلبة دور مهم رول هم وأعمال بالغة الأهمية يقول لي يتي بهم لينهدوا بأنفسهم تجاه ما يراد بهم في إمدو إهور مأبه maɓe immin hoore maɓɓe hawtan hoore maɓɓe te lemma e bange ko faandora e maɓɓe kon wali yakunu hurrasan liddini tijaha ma yukadu ɓe ɓay yoɓe laato gardiɓe ko wiyete kon aynuɓe kaaɗo diina hara ko kamɓe défensoɓe kaaɗo diina wa yumkinu an nulakhisa dhalika dawra no newo kamen one nete kanko cheikh ibnu baz rahmatullahi alayh o wi kamenen karamokoɓe ɓen min raɓɓinɗina dhalika dawra yani on rôle mo sukaɓen hani daranade wa tilka al amala e ɗin golleji fima yali e koko woni arde ɗo haray ara nun ɗum taho lowre aranere nde sukata hani daranade ko ɗoyo toon perdi buy haray ɓe inni awwalu chey arande hunde ko wiyete kon premier rôle ko suka duwa daranade ko al ilmu shar'i jangugol sharia diina kan joni noon ɓenni tuhfadu shari'atu bi shay'ain al hifdu fi suduri wal kitabatu fi suturi sharia on ko renirte ko piiji ɗiɗi e holli wondema ara nun ɗum ko hunjagol ngol ka ɓerɗe ɗiɗi on ko honɗum ko windugol ka deftere si tawi neɗɗo o hunjata ko o windata ara o mara ko renira sharia on
قال تعالى الله تولوي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أولو آية أصل من الأصول وندما هي جاهل واتا أصل من أصول الدين وندما هي جاهل واتا درنا دينك الذي هل يستوي الذين يعلمون ويبين لا أني نفتح بين أندو بين بأندا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أني تيجي عندي من نفتح أندو بيمو أندا فتتا أندو كواجتو توكو جو ميرا بيا إلاجي تنداري دو جسو كاتكاري engineer ma en daari ɗo gardien gardowo yaasi on e nette e jooɗiɗo e bureau a ndaara tawa na ɓanndu e a ɓurimo wona darnde wona wonki wona dambe ko ɓurimo ko gandal ko ɗum waɗi oya ka ɗowdi ka climatiseur woni waɗi oya ka naange ko ɗum waɗi oya no fonti no ɓorni manton poore jogii ko jogii o ka damal yaasi oya no huɓɓini climatiseur no jooɗi ka salon mum no hiira ko ɗum wiyata oya no jooɗi ono nette no mema ordinateur ji non tuɗɗa fiihoye moƴƴina ko wiyete kon honno pilan mo katkare on arda e birenji e martoji arda e honno e nette janɗe e lince honno e nette seekiiɗe waɗi ko jaso katkare si ardi e basan jon santi en raɗotomo haray eɗen felliti hina wondema oɗa no ɓuri mo no wawi wonde hara jaso katkare on no mari diina ɓuri ingénieur jon no wawi hara jaso katkare on hino wawi honno e nette no wawi alɓurana ɓuri oɗa no wawi honno e nette piihoy honno e nette no mari dambe ɓuri mo kono ɓa o ɓurimo gandal o yoɓe mbuuɗi ɗuuɗuɗi o fowto oɗa yoɓe mbuuɗi seeɗani tufa hayre ha heɓa 1 métre si hottane prix ɓeynna men yoɓay 1 métre hayre nden ɗo 400 000 ma 350 000 ingénieur moƴƴana ɗo pilan ko toɓɓa ɗo piliyewal toɓɓa ɗo finetre toɓɓa ɗo baafal toɓɓa ɗo ko gandal woni gollirde o yeetoma pilan on ko 15 millions tawa ɗum ɗon so ɓe nayi sa termi ingénieur suudu ma ndu laɓatake ɓe fotata wa qala nabiyu sallllahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin rawahu ibnu majah wa huwa hadithun hasan ɗaɓɓugol gandal ngal ko farida e dow kala julɗo haray fal ilmu wajibun shar'iyun ala kulli muslimin gandal ngal ko waɗɗi ɗum waɗɗande sariyayankore e dow kala neɗɗo julɗo wala yumkinu lil jahili newanta ko wonande neɗɗo majjuɗo on an yafhama diina nde o famata diina makko kanko ɗum wasi ɓe aɗori nde ɗo toɓɓere wala an yudafi'a anhu fil mahafid o wawata kadi défensande diina kan e tumbodire jane aduna yankoje ko aduna o fof fotti toon wona wigol terte diina kan deyna kan défensirte ko dalil gandal wal muntadayat kañum mati e tumbodire hakkidiɓe woni ko tumbodire jane aduna yankoje woni ko tumbodire leyɗe kawtiɗe ɗo ma tumbodira leydi moɗon ndin jahili mara konngol haray ɗengal makko ngal ko taƴungal ka fi gandal si fi diina no wowlede ɓahina mandare diina wowlirte ko gandal ko bindi ko dalil haray neɗɗo mo janga on ko woni teddungal makko ngal ko yo deƴƴo ɓe holli kadi ko ɓe watta kadi ɗon wonde ɓaɓe yetiken jahil wawata famude diina mum kan go'o wawata défensande diina kan e tumbodire jane ɗen e tumbodire tosoke ɗen ko ɓuri hulɓinade kono aranimo siɓɓe wal jahilu la tastafidu minhu ummatuhu nam neɗɗo majjuɗo on mofte makko ɗen jama makko on mojoɓere makko nden ɓe o wuuriɗi ɓen wawata naftordemo la tastafidu minhu ummatu jama makko on wawata naftordemo wala madinatuhu wona saare makko mawde nden woni capital makko ngal wala gariyatuhu wona ca'um onenete toso kunka o jibinaɗo wala ahluhu wona ɓeygure makko nden idan si umma islam o joni wi'en aduna on fof naftoralima alamo aduna on fof naftorali neɗɗo
capital makko ngal naftoraki région makko ma préfecture makko ma sous-préfecture makko naftorali mo koɗo ɗum village on kawjibina ɗon naftorali mo ɓeygu e ɓuri hulɓinade ko ni ɓeygure makko nden ɓe o wuuridi ɓe ɓeygu makko e ɓiɓɓe makko ɓe miññiraɓe kala wonɓe kullu man tahta hadanati kullu man tahta hadanatihi kala on wonɗo sengo leynedi makko ndin on ɗon kadi wawata naftorde mo Malik ibnul Huwayrit o yino goɗɗo no juula tawi mo juula julde moɗo donto on andi ko ɗum waɗi so yawri jon galle boy omi on nene te tawi woni majjuɗo haray ɓeygure nden nawni ɓaawo yi ono juula himo juula julde nden wano dontonal hoccirta kaabaje o inni fama arhamani iyaluhu on tuma heɓinoɗo mon inni ya imam hada yusi'u salatahu wa anta turahimu iyala haray o wi wondema imamu oɗo no bonnude julde mum nde hiɗa yurmina ɓeygure makko nde wasi ko ɓen bonni o inni hada kabiruhum fil bayti yani honne ndete wahum yaqtaduna bihi hada kabiruhum fil bayti wahum yaqtaduna bihi wo kori ko o woni mawɗo maɓɓe on ka suudu ko ɗum si ɓe yurmilan ko kamɓe ka suudu ndun ɓeygure nden ko oɗo ñentinta ɗum ɗo ko dana falida kana ala shababi almuslim laatike e dow sukaaɓe julɓe ɓen an yusari'u nde ɓe yaccoto ɓe yaha ila halagatil ilme faade e kurunji ka gandal ɗaɓɓeteɗon fil masajidi ka juulirdaji wal marakisil islamia e markasuji islamiyanko ka ɓurana hunjete toon wa an yastasmiru nde ɓe riminta nashatahum softande maɓɓe nden wa faragahum o honne nete hettare maɓɓe nden fi hifdil quran ɓe hunjo alquran hunjagol alquran wa qira'ata honne nete fi hifdil quran wa qira'atil kutubi e janngugol defte sharia janngugol defte sharia e janngugol defte sharia ɗen haray ɗen felliti neɗɗo kala duncowo haaju ko deftere Allah nden waɗoto hunjaade kala ɓe yiiɗon ɗo alal ɗagalli hay si tawi hara on tigi waawaali hunjaade kan awa o waawa janngude deftere nden min awwali suratil fatiha ila nas tano ɗiggiri mo go o jafaama ko kadi ko nde wi ko ngo fira seeɗa ma o fira de o waawa bese hay ko konngol kala nongol wi'etee o jannga defte sharia defte tawhidi ɗen alwalan par ce que al aqidatu awwalan law kanu ya'lamun o jannga defte aqida ɗen o fiino o anndira ko hombo woni Allah ko honɗum o fiɓata e Allah ko honto o wonanta Allah ko honɗum woni nete woni keye tawhid ko honɗum woni nambara shirku ko honɗum woni moƴƴere finde moƴƴere sellunde nden ko honɗum woni tana e finde ñawde nden ko honɗum wiyete shirku ko honɗum wiyete tawhid oyete o annda ɗum ɗo ko defte aqida ɗe o jannga defte fiqiya o annda no salligorte o annda no juulirte o annda no hajjirte o annda no zakka ittirte o annda yaani honne nete no hoorirte o annda no sonnaɓe wondirte o annda ko honno honne nete yumma makko e baaba e makko wondirte ɗum ɗo fof o annda ko wiyete kon fiqhul ibadati wa fiqhul muamalat faamugol ngol o faama honne nete ko honno o teddinita yumma makko e baaba e makko o annda honne nete ko honno o wonditta e ɓeygure makko nden o annda ko honno o yeeyirta o annda ko honno honne nete o wonditta e kawte makko ɗen ɗum ɗo kadi ko defte fiqade anndi tan o jannga siira o annda ngurdan nelaaɗo ɗan o annda no ɓe wuurirnoo naam haray toɓɓere ɗimmere nden asani addawatu ila llahi si o janngi o nodda fewde Allah tabaraka wa taala addawatu ila llahi wa taalimu nnas o jannga o nodda fewde e Allah o anndina on nete kadi on ɗum e
yimɓe ɓen ko ɗum ɗo wiyete honɗum ko ɗum ɗo wiyete zakatul ilm no wono ɓe ɓangidiranten o nodda fewde Allah ɓawnde o jangina yimɓe ɓen qala ta'ala Allah towɗo wi qala ta'ala waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhayri wa ya'muruna bilma'rufi wa yanhawna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Allah tabaraka ta'ala yo wonu yo laato e moɗon jama ɓen ɓe no nodda waade e moƴƴere nden hiɓe yamira ko moƴƴi kon hiɓe haɗa ko boni kon. Allah wi ko ɓen ɗon woni malaɓe haray yo wonu wiyaka ko fof noddata kono yo wonu jama immorde e moɗon onon julɓe ɓe yo laato immorde e mon onon julɓe ɓen jama ɓe no nodda faade e moƴƴere nden ɓe yamira ko moƴƴi kon ɓe haɗa ko boni kon. Allah wi ko ɓen ɗon woni malaɓe. hasru alfalaha fi haula moɓidirgol malal ngal e ɓeeɗo inna ko ɓen ɗon woni malaɓen holli haray ko hina ɗum ɗon kan haray na ko mala. ɓe holli wondema wa da'watu wa ta'limu zakatul ilmi noddugol ngol e janngingol ngol ko ɗum woni zakka gandal ngal. si neɗɗo o jangi o noddata o janginta no wawi wasi jooma ɓe woɗɗo heɓi jawdi o itta naali ndi zakka. no wawi wasi heɓi jawdi o itta naali ndi zakka. wa wajibun ala man ta'allama al ilma alshar'iyya ko waɗɗiɗum e dow on neɗɗo andiniɗo gandal shari'a ngal an yuballighahu li ghayri nde o yottinta ngal ɗon gandal wonande ɗimmojo makko on. wa an yusahima nde o contorbisata fi hidayati l kuffari ila l islam o darano kanko contorbisa fewnugol heeferaɓe faade islam o. wa hidayatu l usati min al muslimina ila l istiqama o waɗa kadi o contorbisa kadi wakkilare makko nden e tinnare makko nden e fewnugol yedduɓe ɓen e ka julɓe ɓen ɗon kadi yaha faade e peewal ngal. haray ɓeɗon toɓɓere ɗimmere nden ko suka hani googon awalan al ilmu shar'i thaniyan wa da'watu wa ta'lim. janngugol gandal sariya ngal ko immitel muɗum e honɗum e noddugol e janngugol. salisan tammun ɗum asabru ala ada nnas muññagol ngol e dow lorra yimɓe ɓen. qala ta'ala allahu towɗon wi ala lisani luqmana wa huwa ya'idhubna tawimo waajo ɓiɗɗo makko on wa huwa ya'idhubna imo waajo ɓiɗɗo makko on ya bunayya aqimi ssalah wa'mur bilma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al umur. haray oɗo wiyeteɗo cheikh Luqman himo waajo geɗaljo makko on o wi ko ayyo ɓiɗɗo an ñinno julde nden yamir ko moƴƴi kon haɗu ko boni kon muññoɗa e dow kala ko heɓuma annduno yamirgol ko moƴƴi ñinnugol julde nden yamira ko moƴƴi haɗa ko boni muñño e lorra ko heɓi ɗum e nder noddugol ngol. ɗum ko jeeya ɗum e pellital fiyakuuji ɗin ɗum ko jeeya ɗum e fiyakuuji fellitaɗi ma pellital fiyakuuji ɗin. wala budda galiban lidda'iya feere wo ala wonande neɗɗo noddowo on an yusaba bi ada qawli nde o heɓinte lorra konngol aw fiili ma lorra golle imma o yenne imma o piye. so wi ada qawli ko yennede sabote aydini. so wi ada fiili ɗum ko piyeede soke yani on ndete tampini. wala yanbaghi lidhalika an yasuddahu an al-istimrari fi ad-da'wati ila Allah. hana ko o lorra kon nde sakkotomo ga e kontingol yaara yeeso e noddugol ngol faade Allah tabaraka wa ta'ala. wali ya'lam
ko fiyo neɗɗon anndu kadi anna al anbiya'a aw waliya'lama ko fiyo neɗɗon anndu anna al anbiya'a annduno annabaaɓe ɓen wal mursalina e nelaaɓen qad asabahum min dhalika shay'u lkathir gomɗi heɓiiɓe immorde nden ɗon huunde lorra alkathir min dhalika ay min dhalika ismul ishara on ko yurutti ko e lorra kam yani heɓiiɓe min dhalika immorde e lorra kon alshay'u lkathir huunde ɗuɗunde wa huwa kanko neɗɗon yasiru ala hadiyihim mo yaha e dow peewal maɓɓe wa tariqihim e laawol maɓɓe falyasbir wal yahtasib yo o muñño ɓaawo nde o muññi kadi yo kontu ko o muññi ko baraji ɗin kaka Allah hettoroyto raabi an e ko sagata rôle sagata ko hani daranaade ɓay anndi awwalanta wiide ngal ilmu shari thaniyan addawatu wattaalim ثالثا الصبر على أذى الناس رابعا الطاعة للأوامر أنك مهم جدا والاجتناب للنواهي توكو لو سكاب بوي فجي توفتا غونغول ونande yamiroje Allah den go wo'ita gongol wonande haɗoje on nete Allah den ko Allah haɗi kon woɗɗito ko Allah yamiri kon ɗofto waɗa wa shabul muslim sagata julɗo on muti'un li rabbihi ta'ala ko ɗofti o wona ɗoftiɗo joomi makko towɗo on fala yasma'u amran min ash-shar'i illa wa yakunu awwala al-mustajibina lahu إلا ويكون أول المستجيبين له أي للأمر ونانا تايا مرور إمور دي شريعون سيونا أولا تتوكو كانكو وني أرانو إجابي بهون دون نتي كويته كون يمرور دي أرانو إجابي بيمرور دي الله يمرين دي ولا نهيا ونانا تاها دوري إلا ويكون أول المبتئدين عنه سيونا وني أرانو e woɗɗitiiɓe gaa e nden haɗoore وقد استحق مثل هذا الشاب الثواب الجزيل يوم القيامة في أن يكون في ظل عرش ربه تعالى في وقت تدن الشمس بلهيبها فوق رؤوس الخلائق فإن صفة أولو سكتا وأني تو ينتا يميرور الله immorde o nanata yamirore immorde sharia on sharia Allah on si wona o laatoto ko kanko woni arano e jaabiɓe yamirore nde o nanata kadi haɗore si wona o laatoto ko kanko woni arano e haɗitiɓe kan arano e woɗɗitiɓe nden ɗon haɗore o sifa oɗo sagata jaray mo jojjidi en joddi ɗuɗundi sawabul jazilu ay alkathiru joddi ɗuɗundi yawma alqiyama nde o laatoyto e ɗowdi arsi joomi makko ta'ala e waɓutu mo tawata naange ngen ɓattini dulbendi magge ma ɗenɗe magge on sengo dow wonnente e ko'e tagore nden an abi hurayrata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه متفق عليه هذا الحديث في قمة الصحة يا إخوة الكرام بهول لي وندم علي حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي هذا الذي لقب بأبي هريرة o jammaɗo nde ɗo inde o maaki wondema nelaɗo o eggi annabijo on sallllahu alayhi wa sallam o eggama e annabijo on sallallah alih wa sallam oɓe maaki jeeɗiɗo Allah ɗowdi no yayi ɓen ɗon e ɗowdi makko ñande ɗowdi alaasi wona ɗowdi makko ndin o fuɗɗori hon ɗum al-imamul adil lanɗo leydi ndin fof ko imam imamujo ka juulidde ko imam jongallejo on ka suudu ko imam hoorejo on ka compagnie ko imam hoorejo on ka usine ko yani on nete ko imam hoorejo on ka garage ko imam
hoorejo on e kala mojobere on nete ka gaaru fatir je ko sendika siko soferɓe ɓen wonɗo hoore on kadi ko imam waɗi ko wiyete imam ko yeesojo imamujo nunɗuɗo mo tooñata ñaawirta beleɗe ginganta mo siɗɗo mum on acca goɗɗo goo ginganta mo sabu muɗum woni e muɗum acca goɗɗo goo o wiyete imamu nunɗuɗo e sagata janɗuɗo e dewal joomi mum wa shabun nasha'a fi ibadati rabbi e sagata janɗuɗo e dewal joomi makko hadis on ko muttafaqun alayhi idan en andi jaka no jeeya e martaba ko townata martaba sagata no jonnata ko jonnata sagata valeur no jeeya e ko jonnata sagata teddungal ka yimɓe ɓen ka Allah tabaraka taala e ka nelaɗo makko on e ka karamokoɓen e ka joomiraɓe haqqille ɓe e ka yimɓe diina ɓe ahlul hayri wassalat yimɓe moƴƴuɓe yimɓe moƴƴere ɓen haray ɗoftagol makko joomi makko ɗoftagol makko yamiroje joomi makko ɗen woɗɗitagol haɗoje joomi makko ɗen ɗum no jeeya ko ɓantata valeur makko mosiɓɓe haray toɓɓere jowaɓere nden e ko sagata haani daranade ɓawi hannde ara nun ɗum wiɗen tuuso e waɗa istirja toɓɓe ɗen al ilmu shar'i go'o haraja hunaka gayru shar'i addawatu watta'lim ثالثا الصبر على أذى الناس رابعا الطاعة للأوامر والاجتناب للنواهي خامسا تزكية النفس لا نقول ومتي مو ممكن أنا يا درو يا مي وجتا مي يرتا بير مي وتا زنا مي جام فتاكو مي ديتورنتا مي وتا بيجي بوندي تزكية النفس sagata laɓɓina hoore mum o ñiddina nguyka o ñiddina zina o ñiddina beere o ñiddina détournugol yimɓe o ñiddina ko wiyete kon kala ko nete gollirgol ko harmi wano riba yeeyugol ko harmi wano durogo en wano yeeyugol on nenete beere en wano yeeyugol tankoro en wano yeeyugol piiji ɗi anndanɗa hoore ma islamu no harmini yeeyugol ɗi wa mimma يحتاجه الشاب المسلم بجاء إكو حتى جيني سغتا جلدون ويجب نوقت علينا دوميد نصحه به لا بانقول مويندين هوندين دي أوهاني درناده أن يجعل لنفسه نصيبا من التزكية دي أوات أنت أن يجعل لنفسه دي أوات أنت ونن دي هورمك نصيبا جبل من التزكية إمرد لا إنغونغول فيجتهد أتنو على نفسه دو ومكي مكوكين فيربيها ونئا ومكيكين على القيام إدو درنغول بما يتيسر تبهولكم هنا نو من الإبادات يعني إمرد من الإبادات النوافل إمرد دوي نافل ينكو جدين كقيام الليل وندرج الجمع جولة والناس نيام وصيام الأيام الفاضلة تهورج النيلا دي برددين مؤجدين ونو يوم الخميس ويوم الاثنين وأيام البيض أي 3 أيام في كل شهر 13 في كل شهر 13 و14 و15 وكذلك أشهر ذي الحجة وكذلك نصف شعبان وكذلك أيضا 6 شوال وكذلك يوم عرفة وكذلك يوم تاسوعاء وكذلك يوم عاشوراء كل هذه الأيام أيام الفاضلة الشاب المسلم وهو يزكي نفسه بهذه العبادات النوافل ملأني روانك مكو كن دو بيداري ينكوج دو دو يعني وننتي نافل ينكوج سنة ينكوج كونون كدي وقراءة الأوراد والأذكار اليومية يجنغو قول ويردوجي نون haray ɗo ko taɓuɗa ina wirduji ko woɓɓe faami konde ko ɗo se wi wa qira'atul awradi ko jam o wir ko taƴanɗa hoorema ñande wo ko janngata kon e nder ñallal ngal ko ɗum woni wirduka
e jantoreji ñalande yankoji ɗin adkaru sabahi wal masai ɗi wiyete adkaru lyawmiya fa hiya zadu shab bistabati ala tariqi lhidaya ɗiɗo ko ɗiwoyete njooɓa sagata on wonande tabitugol ngol e dow laawol peewal ngal sagata si o hooray alhamisa o hooray tenen o hooray ayyamal bid o hooray ñalaaɗe ɗe ɗe wiɗe yawmu arafa yawmu tasu'a yawmu asura nisfu chaban feccere 15 sabbordu suumaye wonko noon asrudil hijja balɗe 10 arane donkinden si tawi neɗɗo on o hooray ɗum ɗo o yata amugol o yata jemma on ne nette heɗagol musique o yata ndaarugol cinéma o yata ndaarugol ko harmi jaka yo waɗugol dewe naafiile yankoje ɗen ɗum no ko laawol ko njooɓa sagata on wonande tabitugol e dow laawol peewal ngal ma l'iltisam bi hifde albasar anil muharramat wondude waɗɗintinagol kadi reenugol gite mum ɗen ga e ndaarugol piiji harmuɗi ɗin rewɓe ɓortiiɓe jooni de so ana ɓortiiɓe taw no feƴƴonen te wirtiiɓe hannde ko ɗum waɗi watten hilla moƴƴa e ɗi téléphone ji de iɗi wondi e nafoore ɓaayi ko ɗi wonɗen e noddidde ɗo kono iɗi wondi e lorraaji kadi de hannde buy ko woni halkude hoore mum ko e ɗi jiwɓe sagataaɓe wallahi ɗum ɗo no yurmi hay mawɓe ɓoyliiɓe ndaarugol rewɓe ɓortiiɓe ndaarugol zina ka watte ndaarugol on e ndete no goɗɗo warirta goɗɗo ndaarugol no wujjirte ndaarugol no détournirte ndaarugol no njaatorte ndaarugol no anirte ɗiɗo fof ko ɗiwete darsuuji seytaane ɗin ɓeeɗo waɗooɓe ɗi woni taalibaaɓe seytaane ɓen ko ɓe seytaane hetti on tigi reena gite mum ɗe anil muharramat ko siyanati sam'i anil munkarat o reena kadi nanɗe makko ɗen ga e heɗagol piiji añiniiɗi ɗin wano musique e heɗagol rewɓe canamɓe ko wowlata wo hakada baaqi jawarihi ko heddi e tere makko ɗen yaj'aluha masunatan o waɗa tere makko ɗen ko reenaɗe anirtikabi ma yubghiduhu rabba konko o reani o waɗa tere makko ɗen reenaɗe anirtikabi ga e waɗugol ma yubghiduhu rabbahu konko ino tikkina ɗum joomi makko wala yardahu minha tawa allah on welatake mo kanko neɗɗo minha immorde e ɗin piiji ɗi woni wadde ومما يحرص عليه الشاب المسلم في هذا الباب نجاء إكورر أتا إدومود ومما يحرص نجاء إكورر أتا عليه إدومود الشاب المسلم سقط جلء في هذا الباب إن قال دمل إعفاف النفس نفي نقول ومكي ممكن نفي نقول ومكي ممكن تنفيذا لوصية النبوية من في فسينغول ودا ونند وصية النبي صلى الله عليه وسلم إمرد مخده حين خاطب الشباب فقال تاغ بإون وسكتا بمات يا معشر الشباب كونوا يدنتل سكتا من استطاع منكم الباءة فليتزوج فلا إمود تاغ نادو dépense dewgal ngal yo resu siɗa mari ko resira ya resu ya ñawlode fa innahu no resugol ngol gaddon lil basar ko ɗum ɓurata hippude gite ɗen wa ahsanu lil farji ko ɗum ɓurata reenude farjon akramakumullah canum yaɓɓe wa man lam yastati ko hadise nelaɗo noon wonde janngude de wa man lam yastati kala ummotaganaka ko resira fa alayhi bisawm miskino daiman ka ɓanndu rewete garayno defimo hoorugol fa innahu no korka kan lahu wonandemo waja'un ko ɗum woni ko helojum tuuyongol ay yukassiru hiddata shahwa helay ko wiyete ko beldi tuuyongo naam هذا الحديث متفق عليه بين الشيخين سبي متفق عليه وانا امام البخاري امام مسلم جودي نكو غوتو فوتاني حديث on no sellide
ko surutuji ɗi imamu al-Bukhari sellinirta hadise ɗin hawrondiri fotti e surutuji ɗi imam Muslim sellinirta hadise on kañum kadi si ɗiɗo fotti ɓen hadise on ko muttafaqun alay haray ko sifa surutuji ɗi imamu al-Bukhari sellinirta hadise ɗin ka sellude makko ko ɗin kadi imam Muslim selliniri oɗo hadis haray oɗo hadis woni muttafaqun alay wona wiide ɓe jooɗoto nokku goto dey ɓenna en fottani oɗo hadise no selli wasa ko fottante e yewtere bolondama e yewtere kafuɓe golle wal ba'atu hiya al-qudratu ala takalifi as-siwaj ko wiyete al-ba'a man istata'a minkum al-ba'a ko kala on taganaɗo e dow on ɗum fawanɗe desangal conci suudu ñamete yani on ittoya kam ne'oɓe moɓe sa be jonnama ko o ñama be jonnama ko o waalo be jonnama ko o ɓorno naam yani on nette jangginamo diina karama koɓe no luutodi esketawi kadi ñawdugol mo ngol kadi no jeeya e waɗɗiɗi ɗi woɓɓeni ɗum ko minal mustahabbat ko jeeya ɗum e yiɗaji na waɗɗiɗi kono noon ɗe gandi do kan no jeeya do kan e moƴƴagol makko ñawdugol mo min maharin morde e sadagu on wona fagatin e dépense on wal waja'u alwigayatu ko wiyete kon wa sen wi'i fa innahu no hoorugol ngol lahu wonande mo kanko neɗɗo on waja'un alwaja'u wigaya ko dando jummo wigaya wija'un ko dando jummo hon ɗum waɗugol bone li anna sawma waɗi noon korka kan yukassiru hiddata shahwa helay ko wiye korka kan helay ko wiyete kon honɗum belndi tuuyo ngon ko ɗum waɗi karamokoɓe figi ha goo no wi no sellana debbo on makiyagol moƴƴintino kiikiiɗe e alansara kono sellata bimbi ɓa haray suguli ko ñaama kon ha joni haray doole no on tigi ɓa haray noon o lo'i o weelama haray korka kan ay heege ngen helay belndi tuuyo ngon ɓeyni haray sonnajo makko no wawi makkiyade awa jinda yeeso makko inchallah sen wi ko sonna makko noon de wona sonnaɓe yimɓe ɓen dey on makkiyantomo haray wattane gillay ɗum ɗo kadi moodi en heeɓi ɗo nafoore moolanade ka taskiyatu nafsi ɗo waɗi noon jaka yo neɗɗo julɗo on ko laɓɓinirta wonki mumkin ko ɓattorgol Allah dewe naafiilo yankoje ɗen e woɗɗitagol boneji makko ɗin boneji ɗi Allahu on haɗi ɗin ko ɗiɗo on nenete ɗum ɗo jaka no jeeya ko laɓɓinta wonki neɗɗo julɗo kono enen tawɓe mari muskila ɗo hande ko ɗum waɗi kotuba ɗiɗi on ɗo wallahi ko mumtaz ka bangal on nete o hijira arɗo ɗo ngu fergu ten hiɓɓindiri ɗe toɓɓe ɗe jannguɗen ɗo al ilmu shar'i الدعوة والتعليم والصبر على أذى الناس وكذلك الطاعة للأوامر واجتناب النواهي تزكية النفس ɗo joyi hande ndaari ɓeeɗo wonɓe accude mawɓe mum yumma mum e ben mum acca juuliɓe ka juulete noddine acca ka salminooɓe mum immo yaha halkoya hoore muɗum no faala yaade ka leyɗe no ɓe wirata noon ɓamenen kaka kammumen woni kaari no leyɗe yaray yahugol yeeba wonki mum yeeba diina mum hoyna hoore muɗum gasooji ñaani piyeede yenneede saboteede jaasineede lorreede ittineede siko rewɓe waɗeede zina an a debbo taw wallahi min no ngalɗinilan faale yaade enen hiɗen sikkude ko enen arsikata hoore men e sukaaɓe kan no sikkude wondema la ala ya'lamu haulai anna arrisqa biyadillahi subhanahu wa ta'ala ɓe kan annda wonde arsikan koye juuɗe Allah wahdahu kanko tu woni haulai la yasiquna billah wala yasiquna bi baladihim ɓe hoolaaki leydi mum ndi ɓe hoolaaki hombo ɓe hoolaaki Allah yaha bonna ndimuma
debbo kañum tun nanga laawol nelda hoore ma bandiji noon a wiyata ɓe yani e ma waɗuma zina ko a yeyi jonni ɓe hoorema sonnajo nanga laawol kañum tun yaada e sagataɓe ɗum tawno harmi ka islam gayasugol sonnajo 24 tawa wonta e zumahramon makko mo gasatamo jombuɗo immoɗa yaha tawa ɓe andama aneldiɓe ɓeygu ɗum ɗo no hulɓini debbo dewanoɗo jooɗade Allah wi sonnaɓe nelaɗo ɓen e moƴƴugol mum ya nisa annabiyi lastunna ka ahadin min annisa in ittaqaytunna fala takhda'na bilqawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الشاهد في هذه الآية بيسنا بالله لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول وتعنات كونغول من فيطمع الذي في قلبه جبت دعاك وولد إلى كان دي مسيجي جلي سنوي نوالاتهم sonnajo ɗatinana gorko janano hitomu allazi fala tahda'ana bilqawli fayatma allazi fi qalbihi marad. hande enen ko ɗum fewndi moƴƴere jikku debbo ko hollata ko gorko janano wona mawdi makko. Allah wi kadi ɓeyeto ɗon waqarna o wiwata on ɗaatin konngol moɗon sakko tañƴino on mo wali nawnare sikke nawnare tuuyo ka ɓernde muɗum nawnare shahwa o tañƴino e moɗon bone. o wi waqarna fi buyutikunna Allah no ɓuri wa alamu ma yasluhu linnas. Allah ɓuri andude konko moƴƴanta yimɓe ɓen. Allah wi rewɓe yo wonu ka cuuɗi sonnajo no tedduno jooɗo ka suudu habbo addane ɗon dépense mum on yaata e naange hande joni ko ɗum waɗi ayi rewɓe rondo sakuji e makiɗi rondo beñuwaruji liƴƴi rondo saku cartonji liƴƴi ɗum no siiwo e mum dolle haa ko bantara dolle haa ko pute talla fiifaji nebbanture rondo sakuji tiga sonnaɓe goo kadi no waɗi pantalo haɓɓiti haa way wa dungere waɗi kepiru dari e station ji no yeeya essence no yeeya gasoir no yurmi mbiyan si saaƴi hiɓe ɗon si jangol ari hiɓe ɗon si nange yalti hiɓe ɗon si nduggu ari hiɓe ɗon si lakkere ari hiɓe ɗon ɗum ko fu yurmi ara wa e nerde maten hiɗa fayasude ara tawa debbo no jooɗi no soƴƴo no jogii galagi on nenete ɗuma on nenete pompir ɗum essence no landu ko gasoir faala ɗon meter ko gasoir faala ɗon keke essence oɗo woopi laawol ono duwano jooɗade ka suudu habbo ko tedduɗo teddinaɗo wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati l ula. si hawri a holli e ɗayiɗi aduna añete sa ɓe indi sa dogi ɓaawo aduna wona maccuɗo aduna wona korɗo aduna. si a jooɗike a yiltike ɓaawo aduna doga ɓaawo ma wona maccuɗo ma e korɗo ma. ɗum ɗo no yurmi lande aray ɗo wontirɓe ka wonɗon ton e nokkeeli goo kawtalɓe moɗon leyɗe ka mon ton menen ka kammumen woni anana ɓenna joni noon sa yehi haalibi tawi a forsama gorko goo ƴettima naɓi ka suudu mum est ce que ko lagine waranma wona an neldimo ɓeygu hombo nelma yaagol ton a wonda e moodi ma est ce que taw nenete ko yaagol e ko ton rewete sa ambarki ka aéroport meɗen ɗo a yaha e hoore tedduma jooɗoɗa e avion climatisé ɓehe serve ko ñaama ko yara tippoyoɗaɗa teddi a tuuniraka anenete fus waɗama kono immoɗa ɗum ɗo no yurmi goɗɗo immo debbo janano kañum tun nanga laawol yaha
nange goɗɗo gorko mo annda ɗum yeeri ni debbo on o hocci ɓeygu o ƴetta naɓa ka suudu makko kanko anndi ko waɗoyta toon e boneeji e lorra oɗo debbo wonaa ɓanndu mum ɗum hisi wonaa teddungal mum ngal hisi wonaa diina mum kan hisi oɗo kadi si o maayi o tuubaali yo ko ma yantadirhu adam hannde ɓeeɗo sukaaɓe ɓe yahay ɓe yankinano koyte ibahiya dagingol kala bone goɗɗo sananino inna wayawi one tipporoy kake an yaa weltora naadede kaso tippoyoɗa e leydi yaha kaso ɓenna ko sange o heeɓi ko duuɓi wonene to heeɓi sange moƴƴa noon ko yoɗal toon kanko hitande e nder 4 mois ahi barakallahu fika kaso haysi ko leere 4 haysi ko miniti 30 kaso moƴƴa kaso alda e teddungal saadi tan eɗeɗo toɓɓe ɗe sogata julɗo hani daranade rôle sukaɓe wonɗen e haalde al-iltifaf hawla al-ulama istigat ko ɗum woni huuɓugol huuɓita huttita takko karamokoɓe hoolaɓe hande ne noon eɓi probléme sagataɓe no yalti no jammito salafiya no jammito halafi no jammito inɗe yenna karamokoɓe sabota karamokoɓe ɓe andanɗa hoore ma sami'u ma sami'u wa qara'u ma qara'u wa katabu ma katabu ɓe nani wako nani ɓe windi wako windi ɓe jangi wako jangi daro yenna ɓe tawata saare nde. assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh musidɓe julɓe tedduɓe haray ustade en haray ɓe yalti taw ɓe hewte joni kadi inchallahu haray tokkitoɗen e yewtere meɗen nde so tawi ko ɗum allah wolam ɗon muuyi aren nde wondi ga e karama koɓe meɗen goo kadi ara ɗen hollita fi maɓɓe inchallah oustade abdallah bruxelles haray si yewtere nden gaso inchallah e watte micro e sooke maɓɓe inchallah. Naam, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe julɓe tedduɓe ka radio lawol kisal ɗo haray min salmini on nokku kala ko wonɗon onon e ɓengure mon nden haray ɗumen yaafini fota haray no andirɗen noon ligne on ko ligne Guinée haray hannde probléme seeɗa no toon par ce que haray ɓe yalti ɓe naatti kadi kono haray ɓe yalti ka ligne kadi haray en torama habbagol ɓe arto e jooni inchallahu so tawi hara ko ɗum allah lanɗo muuyi hara happoɗen ɓe arta joni haray ko ligne ji ɗin woni ka meɗen ɗon no andirɗon noon courant on tabita kadi ko meɗen ma hara ko ligne ji ɗin harde ɗo wayri en seeɗa télé makka men Guinée kono eɗen tori allah continue ligne ji ɗin inchallah nani haray ɗen habbodir ɗo inchallah haray ɗomin tori fo yaafuye e habbagol namara assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray inchallah wiɗen en yafoto annene wiɗe siyafi tawi fiyake ari fiyake on siyafi ari ɗo e jam johaɗa o yimɓe majjuɓe sakitugol ɗum inna ko hunde kaari to ɓe accidi ɗum e joomirawo subhanahu wa taala go'o honno enete an ma ɗum ɓe rutta ɗum e nelaɗon sallallahu alaihi wa sallam si ɓe faamaali ɗon kadi si tawi nelaɗo ala ɗon hombo kadi taramokoɓe ɓe joomiraɓe gandal ɓen ko ɓe rutta fiyake on e ɓen ɗon kono Cheikh Fawzani hafizahullahu wa ra'a ɓe yewta fi mas'uliyatul ulama responsabilité karamokoɓe on tuma ɓe inni wondema ɓa hewtoy ka lande ɓenni ya cheikh barakallahu fikum badu nnasi ida ja'at alfitanu yatakallamuna fiha badu alfitan إذا جاءت الفتن يعني أن بعض الناس يتكلمون فيها إذن فما الحكم وإني إذا جاءت الفتن وتكلم فيها الجهال لا يزيدون الناس إلا فتنا أخرى إذا كانت الفتن يعني صغيرة أي ذلك إذا كانت الفتن صغيرة يعظمونها ويخوفون بها الناس وإذا كانت الفتن عديمة يحقرونها
حتى يتساهل عنها الناس فهي تهلكهم. فإني كو شيخ هاراي كو يوغاي فتناجي نوارا يمبج مجب الجهال ukoye mum wowla probléme ji si ari ko ɓurɓe majjuɓe ɓen fubboto e mum haala ɓeccidata ɗum e karamakoɓe ɓen ɓe landi cheikh on noon kon woni ñawore ɗum o inni wo si tawi fitinaji ɗin ari majjuɓe ɓen ukkike e wowlugol e ɗum ɓe ɓeydata yimɓe ɓen sina fitinaji goɗɗi goo kadi wo si tawi fitinaji ɗin ko fanɗuɗi ɓe mawnina ɗi haa ɓe hulɗunira ɗi yimɓe ɓen tanaɗi hay hunde fa laysat bi chey si tawi fitinaji ɗin ko mawnuɗi ɓe fanɗina ɗi ɓeynanaɗi hay fussa haa yimɓe ɓe weltidorga e majji ɗi halka ɓe. yewtere karamakojo mawɗo hafisahullahu wa ra'a o holli wondema sukaaɓen no haani darade takko karamakoɓe ɓen fiyo ne nete ɓe surtout noon ɓe holli wondema wa shabul muslim لا يعني لا توجهه عاطفته ولا تقود حماسته هر فيوتنتنالي مفعل مكون توالمو كوننته كويلاتامكم بلد مكودن إنما يسير على طريق الهداية عندك آيات كوي دولا والبيوانغال بتوجيه العلماء الثقات سبو فيوتنتنان دكرمكو بهولا والشيوخ الكبار الشيخ بموضع بن ممن لهم علم واسع إمرد بن كرمكو بتوب نماري غندل يا جمال بنا وتجارب نافعة جربوا يبوديت جربوا يجي جربوا يجي نفوجي بمعنى جربا بالنفوجي فيهتدي بنصهم سقطهم في ورث بلاب الريد مأه ويعمل بمشورتهم أقول لنا ودواني ونمت ديسان دماء ويرجى نتنجنا أن يكون دلاتته بعد ذلك باولون أكثر نفعا لأمتي أو لو سقط أن يكون هذا الشاب أكثر نفعا لأمتي هو نقول نفده مفتمكولين ودينه دين مكو كان ويكون أولاتو كان كسكتاهم كدي أكثر حماية يعني أكثر حماية وانا كان كسكتاهم أيضا وانا أن يكون بعد ذلك أكثر نفعا لأمته ودينه ويكون أكثر حماية ممن يكيد بالشباب لصرفهم الرسالة الحق ونشر النور هاي onon ɓe holli wondema oɗo on tuma si o wayini o wona e ɓurɗo nafude tagore nden o wona ɓurɗo nafude mofte ɗen o wona ɓurɗo nafude diina kan o wona ɓurɗo wallude goonga on leeter goonga on wa huwa alquran tawata o yiyata ɗon ko honon haray kadi ɓe holli ka takko gaynitagol meɗen saabi an jeeɗiɗi on an yakuna qudwatan hasanatan linnas o wona ñentinirgal moƴƴal sagata julɗo o wona ñentinirgal wa hada huwa haalu tullabi l ilm ko ɗum ɗon alhaali sagataɓe janngoɓe ɓen wa du'atu ila llah ko ɗum woni janngoɓe ɓen e noddoɓe wa du'at ila llah noddoɓe fewde allah wa shababu l muslim e sukaɓe julɓe ɓen الذي ما الشاب المسلم سقط جلدون الذي أن يقوم مهن دارو على تعليم الناس ودعوتهم دو جنجن قل يمبه بين نوت قلبه ليس له أن يخالف فئله قوله نت جنجنو ويمبه بين نوت دو ويمبه بين لا تاكي كالندتو هانا أو ليس له لا تناكمو أي لا ينبغي له أن يخالف فئله قوله de lundoto golle makko ɗen konngol makko ma sa inni simugol no harmi hara ɓe yaltake cigarette e briquette ka jiifama si a wii zina no harmi hara ɓe yidadema e jatagol hara si a ɓe yimmi sa wi détournogol no harmi hara a nanngaka sokoya ɗoɗa ɗo fii jawdi goɗɗo hara bete sa nanguete sokoyɗa ko fii hara wonne nette fii ɓe naɗa ñaaɗi ka da'wa hara na mbuuɗu goɗɗo feggiɗa e mum
wona onenete sonnaade goɗɗo feggiɗaa e mum neɗɗo ngo wona udwa hasana ñentinirgal moƴƴal kono an hannde iɗa waajo yimɓe ɓen ɗo buyno finmanda ka udwa hasana ɗo buy no perdini daawa on ɗo yi neɗɗo hoolanooɗo neɗɗo nunnana ɗo yaha noon janngo o nanngideeɗaa o debbo o nanngideeɗaa e mbuuɗi mo wujji o nanngideeɗaa himo détourni o nanngeeɗaa honno innete himo ñaami jawdi goɗɗo mo sokoyaa o nanngeeɗaa honno innete himo yanimo himo waɗi bone e inna ko ɓeeno wonno waajotooɓen bal huwa kanko taalibul ilmi oɗo sagata julɗo wonɗo gudu hasana o wona mutahallin bil fadaili o wona cuɗorɗo ɓure allati ɓen yad'u ilayha ɗe o noddata faade mon wa qa'imun bitta'ati allati yuraghibu nnasa biha o wona daraniiɗo ɗoftareji ɗin ɗinimo rerɗina yimɓe ɓen e muɗum wa huwa qudwatun li gayrihi fil amana o wona ñentinirgal moƴƴal wonande ɗimmo makkon e hoolaare ɓen wal istigamati e peewal ngal wassidik e goongugol ngol wal afaafi e nefinagol ngol wa gayri dalika ko hinaa ɗiɗo min al akhlaqi l wajibati wal fadila e jikkuuji waɗɗiiɗi ɓurɗi ɗin ka sakkitorde meɗen toɓɓere men sakkitorde nden al itisasu jidini ɗo noon ley jinde mon on hewtama wa tarki taqlidil kuffari haray ɗo a sikka ngaylan henndu ndum wisiika ley jinde mo al itisasu bi dinihim teddirgol diina maɓɓe kan kamɓe sukaaɓen wa tarki taqlidil kuffar e accugol ñentingol heeferaaɓen hannde buyɗo ka ɓornateeri ka ba'e ka piiji ka ñaamirgol nano yaani honnenete ka mariasiiji ka ɓornateeriiji ɓe piiji ɗin fappo honnenete faydi kala no heeferaaɓe ɓen warrata ko ɓen o njendinta ɗum ɗo no yurmi qala taala allah towɗo wi fi hadi nukta wallati qablaha allah wi e ndeɗo toɓɓe ko hinaa ndeɗo قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى قوله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. النبي إبراهيم عليه السلام ko ɗum o woni allah tigi wi nelaaɗon summa awhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanif nelaaɗo e teddungal mum nelaaɗo e valeur mum nelaaɗo e yiɗeede ka allah wi jokku annabi ibrahima ko tawhiidi makko on o yeetino hen yimɓe makko ɓen ɓe inni laatani kon e annabi ibrahima laatani kon e maɓɓe annabi ibrahima ɗi wondiɓɓe mum ɓe ɗe maɓɓe e laatanike on e ñentinirgal moƴƴal e annabi ibrahima eɓen wonduɓe e makko tumandi ɓe wiyanno yimɓe maɓɓe innano menen komin dandiɓe potti e moɗon e ko wonɗon e rewde ko hina kafarna bikum min yeddi on wa bada baynana feeñi hakkude amen wa baynakum e moɗon al adawatu ngaygu walbagda e kono abadan pooma hatta on ko lil gaya tuminu billahi wahda ha gomɗi noon allah goto kala jogiiɗo nde lowre ɗo janngo yawmal qiyama o waɗoya e baɗe kendeje kono hannde ko njelo e men yiyata siɓɓe mum no shirka waɗa bid'a tertoɓe ɗon inna si wowliɓe seytine an ko ɓen hulɗate seytin wona allah ne wallahu wa rasulu haqqu an yurduhu ko allah e nela ɗon ɓuri hamdidude ɓuri jojjidude yimɓe ɓen no weltinta haray ko ɗo tigi tigi on ɓe inni wa aksaru يعني من نراه اليوم في عالم تقليد الكفار في عالم تقليد الكفار في لباسهم وهيئاتهم وحركاتهم وهم طائفة الشباب وللأسف الشديد إنه أريد من نراه اليوم وأكثر من نراه اليوم أريد في عالم تقليد الكفار
e aduna ñentingol heefera jembina heeferaɓe fi libasin ka ɓornateriji maɓɓe hande sagataɓe julɓe yuppugol tuuɓe kañum e ɓornagol tiiseje ɗe bindi tiiseje ɗe photo yani kepiije honno e mette woniraɗe nano ñaamo honno e mette tuuɓe tufaɗe ko ba watta hoore mum miskino yaha ha hewtoya ka coñci yeyete suɓa tufiiɓa tuuba coko cokannamba tufa ha gayna ƴakka ka hoore koppi ma ka buɗe yaha suɓa mban ɗimmojo ma inna mbaɗo is very good ƴetta mban ɗon wattoɗa ɗum ɗo no hulɗini e ka mbaadiji maɓɓe fembugol ba'e ɗum ɗo kadi hannde accita ɗiɗo sunsunkoji hannde sagata julɗo no ñiddini waare ɗum ɗo ko potano ka dillanɗe yahugol woño leeƴo ngaɗa ɗum ɗo ko ɓuri hewde konko e sukaaɓe walil asafi lida kana min addawri lmuhimmi ne jeeya e rôle ɓurɗo e himmude lishabe muslim e sagata julɗo on an yakuna fakhuran olo wona wasorɗo mo o tazzan teddirɗo bidiini himo wasora diina mo mantora diina makko kan himo teddiri diina makko kan la yahjalu alhajalu asaddu min alhaya hara o hersira diina makko so o ɓornike kaftane tawa o hersa so hippike kufune o hersa o aana so wonnene raɓɓindini coñci o aana simo ardodiri e debbo makko mo hijabu kono kadi sonnajo naɗi hijabu tawa o ɓittaki o lorraki tawa o hersa min idhari sha'airihi o hersira min idhari yani sha'airi feññingol la yahjalu min idhari sha'airi hara o hersira feññingol e hon ɗum ko wiyete kon mandeji diina kan wala yatawara min annas hara o suuɗata ko yimɓe ɓen hatta yaquma bi ibadati khariji simo rewde Allah simo julde wano ka aéroport ji ni ma ka liyeji publique ma siko ka nder avion tawa mo hersi wa huwa yabghadu fi qalbihi o aña kadi ka ɓernde makko alkafira keefeere on wa fi'lahu o aña golle keefeere on wala yatashabbahu bi hay'atihi ara o nandintinaki e mbaadi oyandin wala bi libasi wona ɓornateeri makko nin wa huwa bi hada yakunu qudwatan li ghayrihi o wona ñimtinalgal ɗimmo wonande ɗimmo makko min alshabab immorde sukaaɓe ɓen alladina ɓen am'a'un ko ɓe automatique fi qabayi alhadarati algharbiyati alkafira ka boneji yani ka piiji kanari pinal yani occidental haray ko haa ɗo mawdu on ɗowti en inchallahu e haray ɗum ɗo so hawri tawi jomirawo subahanahu wa taala haray koye wattan illa ɗum ɗo ko cheikh ibnu badi rahmatullah alayhi woni ko windani en oɗo mawdu so allah yoɓɓe ko ɓuri e moƴƴude barakallahu fikum fa jasakumullahu kulla hayre haray konngol ngol no e sooke mon ɗon haray ɓa miƴƴi seeɗa o ndaara lande hakkindiɗo yewtiɗo e mawdu on hino woodi par ce que sinna wano onon kam min ga mi kondanino hoore an jabagol lande ɗen koye kibaru ulama en watta e sooke muɗum inchallah barakallah. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustad haray o weltanama fota laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal